Сәлем достар, ниһаят мен де видео төшерергә булдым. Наконец-то утырдым дигәндәй, караңгырак булыр инде, чөнки уже кичке вакыт. Һәм мин бүгенге үземне фикс прайстан нәрсәләр алдым, шуны төшерергә булдым. Бу целый пакет. Хәзер күрсәтәм сезгә нәрсәләрне алдым. Беренче менә бу спонжик. Минем моңа күптән кызыгып йөргән алырга 55 сум тора. Бу не бикейләр чистартадылар. Вот. Хәзер ачып карыйбыз. Аны башта суга кирәк. Сугаш ул йомшара и битне бигәйбәт итә. Ул хәзер пока тош кебек булды. Шундай ул. Прикольный бау бар. Киптерергә элеп. Вот миңа шар дип өметләнеп калам. Пакетына салып пока. Так, потом киләсен. Хәзер хуҗабикәгә кирәкле посуда жуырга губкалар миңа ошо как-то вот ике ягында шундый турган не бар, ул югында да бик җайлы. Вот шуңа күрә шундый алдым. В принципе, күпчеләр тормыйм дип сезгә алмыйсыз нәрсә. Бу про 55 сум. А юк, 25 сум тора, кстати. Вообще арзан. Вот. Потом тагын алдым влажные салфетки. Влажные салфетки тоже гел кирәк. Вот шундый ачыла торган не бар. Исенә карыйм. Инде там каты ләкми булган. Яхшы тиз ачыла. Шундый наклейкасы бар. Опа. Ой, ике ушакта даже. Вот такое. Нервы тоже, кстати. О, там нужен морской бриз тема. Ну, как обычно, салфетки уж. Рекомендовала, кстати, вообще зуру упаковку, да, 120 штук. Или без снега, бик арзан. Потом келесі менің покупка. Вот, ватные палочки арсала тұрған салат. Вот, да, ебіштірілған пока. Вот, қарақсы да. Ватные палочки саласың, и менен оннан аласың. Вообще шеп салат, менен де бұл контейнер бар ватный дискіға, инде хәзер менен ватные палочкиға. Ватныйында көрсетілген нешек 99 сум. Прикольный бір. Алиэкспресста шушы 3,250 сум. Разница. Өзіңіз аласыз. Потом келесі менен шушыны аппарат для чистки лица. Мен мұны көптен алырға деп берем, 99 сум тұра. Екі режимда. Батарейки в комплект не входят деген. Как раз мен думала кірмейдір дейіп. Мен батарейкалар іздедім, онда юғай. Вот екі насадка. Хәзер мен оны сізге уже қабысып көрсете алмаймын. Чүнки менің батарейкамда иде біреу генә. Так. Вот шундай уенчик шикелле генә, белмим эшләйдерме, юктырмы. Ну, щеткасы бик йомшак, кстати. Вообще йомшак щеткасы. Так. И нашла Елена Дрина. Прикольный выбор. И монса силиконовый. Вот. Ишләп карамын. Бернәрсә дә әйтә алмыйм, пока может видеога тыгармын. Ничек мин аны чистартам. Батарейка алгач инде. Батарейкасы. Да, вот ике батарейка кирәк. Посмотрим. Батарейка алгач ала берсе. Эшләп карармын. Так, пока турам. Так, келесі менен алдым. Тоже от КТ по детские влажные салфетки. Мне купила там детский налорга купила, там гипераллергенный был. Да спирт даю, что на кура мне там, они, блядь, битный десерт плохой. Несса сердцем это мне надо, что вот детские салфетки. Он сейм до сумка готова берегала. Так, наверное, биш сумка, кстати. И порошок, без, кстати, порошок шушунды для меня плана, без капсульный для меня. Вот, мында биш капсул, биш юрга житә нашундай бу 199 сум. Да, бейлер күтәрелә. Алиэкспресста, Алиэкспресста. Вот. Исе, конечно, мында бу неде и глубокое ощущение удаления пятен и защиты цвета бар.
Вот. И кондиционер керек мен даже мындай порошок янында, потому что анын иси бүтүн үйгө таралат. Бик ошо бизге Тайд белән или Ариэль белән кулланабыз. Яшеле бар и сарысы бар инде. Вот. А былай бу 250-300 сум тора, когда без скидки инде. Вот. И менин сумга алып сумга түгел. Вот биздин үйдө Адельчик бар малай, и аңа ул бик ярата мультик карага, Маша и Медведь. Аңа вот ушундай киндер сюрприз алдым, әле ул пакайда юк. Койткач аңа берем, и нинди уенчик чыкканын тоже көрсөтөрбүз соңураак. Или 5 сум тора киндер сюрприз. И менин сумга алган берем. Ушундай коробочка. Коробка складная деген 21-18 сантиметр. Возвращать аны түзүп карыйбыз. Косметика, макияж сатырган. Так. Азыр жыйып карайм. Сразу аңлашылган нерсе эшлерге керек экен. Бир нерседе ауыр жок, в принципе. Просто тишине бітірге керек көп. Ошо нелерин. Так. Көшүмө жетип бүтмөй. Вообще күч керек, конечно, муну киртерге. Так, бир жагы турду. Экинчи жагы тоже болгон. Мындай язылганча жыярга. Надеюсь, дұрыс. Или дұрыс түгүл. Мен аны наоборот тиште калдырга керек. Мен тышка каттым. Айтам аны там еще запомнил. Оказывается, дұрыс жакка итмегенмин просто. Опа. Бу коробка тоже 99 сум турат, если этмеден булайли. Так, и буяк. И все, потом такая крышка самая сисокала. Все, коробка шлемит туда. Вот шумбель. Крышка снятия. Крышка, ничек ясыла. Ничек ясыла мекен. Вот задача. Вот карабыз. Не знаю, даже ничек ясыла. Мында кірме. Короче, мен мындай алып пельмени ничек кыйла. Так. Мынсын эле койткач өзүнүн мужуктун сурарман. Билбейм, ничек кыйла, если честно. Ничек киргизе алам. Аны битире албайм эле. Билбейм. Койткач жасап беребиз. В принципе, менин алган нерселерим битти. Шуну менен видеода тамам. Рахмат игтибарыңыз үчүн. Баарыңызга бек катуу жардам. Пока-пока. Биздин Адель үйдө жок, шуга көрө өзүм ашам. Так, азыр. Чойсуз.
көптен киндер сюрприз ашқаным жоқ екен менің. Надо исправить. Да, Рамиль? 10-летний ребенок быстрее открывается. Та-дам, 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 та-дам. Надеюсь, да, Маша. Что это такое? Птеродактиль. Я думала, да Маша. Ese sundu. Птеродактиль. Дедус бармақпен не тұрған. Фу. Қарағыз не страшный бір. Не страшный бірлер. Ужасный. И шуны балалар алынай. Үйлене тұрған бірін, короче. Рамиль түзіп береді мен, а потом түшірігіз яңады. Вот шундай нәрсе, достар. Қарағыз, ана астында юла шекілдей бір. Фокус. Вот. Eğlendirsen takımında benim pastilde. Eğlenmeye şıklayalım. Давай, жена, давай. Eğlenip балғаны бітейін бір. Yok, мұнда пастилде eğlenмей, абла eğlenip тұра. Ну, как юланы білесіз енді, а так вообще фигня полный. Именно пошла минимум, именно ничего. Давайте идем попробуем. Так. Тигізі арама. И вот. Ой, классно, что мы